سلام تخطات ناي channel كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يو مبارا بزنز حلفها معلتات زقاتمي ويون زقاتم زولو عبيت في صامتات ناي عالمنا كنت من تقينا في اللاي اب زكينات ناي راشان يوكرين ملك عكاب صغير قد علي حدشتن عبيتن حدقنياتاتن قعزوتاتن في صامتاتن كرينا نوعل زلنا حركة بدما أبز حلفة استوسن ساعات مالتيو يوكرين برتع زخونه مدكعت ناي درونس ناب رأس كتما ناي راشا موسكو كم سددت يزنقر زلو زي انت عينت تقوم كل وغل أبز حلفوان سراويت ناي يوكرين أمريت ناي راشا آتيو مدكعتي قبر كم زلون اتوقع أمريت ناي راشا وين يقصل كم زلو يزنقر بوتين بزعبو انت عينت قبر ملتي هيبو وي وانت عينت قبر ملتي كهب يتسبيت زقبرلو بسفيك زرافن سمينا زكونتات زقن ملكعاتنا غيره ناب حدا صفيح كوينات تغير كم زغل زار كل رقعه نري لنا انت زي كوينو دما منالبات موداتي تكوينات ابناي موداتا لكن كان مدفع زمسل ملكت ونالو زبلو ونالو وكل من قد كريا كم فتنينا مجمريا بزنا يوروبا ريبورت نجمر. Hello, welcome back. Well, Russia's Ministry of Defense has said that Moscow has come under one of the largest drone attacks since the beginning of the war in Ukraine back in 2022. Let's bring in our defense and security analyst, Michael Clark. Great to have you here on the... So, انتهي مزبل زلو منيستر مكلخال ناي راشا كم زحبرو موسكو رسكة تما ناي راشا أما 8 كيلومترات كابت دوبري هيقو زلو مالتيو مدكعت ناي درونس برتع زخونه مدكعت ناي درونس كم استفنو اللي بيوكرين يزنقر زلو انتهيت علامة نيرو انتهي مركابي نيرو اسكن اسمع program. So how worried do you think Moscow will be about this drone attack? It's something to be remarked on. They say they brought down 11 drones, Ukrainian drones. I mean, last May, they brought down 8 drones, so this would make it fairly big. But also, I've just been counting up. I mean, I think they reported across the country bringing down about 35 different drones. So some in Bryansk, some in Kaluga, some in Tula, some in Belgorod. The Ukrainians are obviously launching drones in lots of places. And there's a... So, انتهيت بالزلو زي درونات بفلاي نا يوكرين ازيو كبر كم زخون كم زغل نا امريكا بصغربا حاجز كنا بكمينا كابز بحال زنبرت زمص مخانو يوزر زلو سلازي 35 زخون درونات بستفلالي منقد كم متقعد خمس ورده نزي بسحو راشا كم زم كنتهم يوزنقر زلو بات درونس ازيوم حدقنياتات ابز كوينات زكاب سراي حدقنيا اطوار تلو درونيو درون دما بكل ملكع ناشد درونات هلو حبيت درونات هلو حبيتي ناي ناب نفرت كوينات بفلاينا أمريكا لك كم تنفرت كوينات حبيتي درونات من هاللوم انت عينت ملك زلون درونات نيرن من هالبات بستري ريبورت كن رياكم فتني نازمات قاعد زقن نتزلو كنتات أبدوبات رايدة يكون ناوشت راشا ناب إيربورتات ناب نيكولاراوي تعد زلو أبوتات أبسفل عليهم سدوا زلو بستخال متن راشا كن عنواخن كلا لنا زبل علامة يدما refinery fire in Rostov, which the Ukrainians targeted 4 days ago. It's still going on. It's still, after 4 days, still burning. So the Ukrainians are trying to worry the Russians as much as they can across the whole border to make the most of what they're doing in Kursk. Can I ask a really obvious... جبدي انت ايوت استراتيجي زبحال زلو مبزحت ست استراتيجينا يوكرين تاي مخاني يردو يلن جنت هاي زبل زلو اب ناي نداد بوتاتات اب استفل عليه بوتاتات نراشا كتقسم كم زي بالله بكل منقدي زمت كعت زخ جبر كم زلو إذا أسوار الزمن يزوم زلو خنتيريلكا أمريكان أوروبان يمزوم زلو exactly نز جبروا زلو على ما دما قتلي أما برهتي باملام يم دليتكم جبروا كم تسمعكم تتقموا بنشارو كم يجرمكم كم استكسوان ساتلايت حبريتا أبو علامون كهرب نا أمريكا نا أوروبا يتقموا هم زلو نا نيتو يتقموا كم زلوني زنكر سلازي إذا كنا تهزجي إذا درونات نمتها يتقموا لنزبل حتى سمسكه. The question to you probably, what exactly will these drones be doing? Are they like surveillance? Will they be dropping munitions? They're one-way attack drones. They're suicide drones. So the idea is to get over a target and just go into it. A bit like a doodlebug of the... So تحتو زين درونات تاك جبرين زخدا زلوا إلى حد تاتو نيرا مالتي نسب زي فلتي زخون برزست نورمال حتى يكون أو كنا سلزخونه زين درونات زياتن نفس قدرت كفت مع زخدا درونات ينزبالها كم زي كلام
مستوسن عمتات قبر شبرا متقعت زقبرو نفسهم بومب جيرهم نفس قدلتاو متقعت جيرهم قال زبال زنبر تريفي سلومي لومي درونينز قبراكم درون completely عبيت أصوارات نتاوي يملوات درون exactly بساتلايت قايدنا خونت أبتعلا مع مسكرت أو تفنجر تي facility تاوزلو دما عنوات كم زورتو يقبروا مالتي سلازي زين درونات زياتن نعنوات زعتقا أصوارات مخاننين اسكي نابتي سفع زبالة بخال من قدي كقلت وخلوها نسمع بكل من قدي ما رحنا هندون حدث راح نخسر رحنا بتبو تغيير اللي هنريك نسمعينا. Starting off the broadcast tonight with some news coming in from Moscow. The Russian air defenses have thwarted one of the largest Ukrainian drone attacks over Moscow. In the details that have emerged, at least 11 Ukrainian drones were shot down just over Moscow. Here's what else we know. Overall, 45 drones. So, كبابي عصرت حدا درونات أبرئس موسكو أبارس كتمانا يوكرين ناي راشا نبدلنا كم زتقاطلا ويوين بتي air defense system ناي راشا intercepted كم زخونا using الجرزلو. Attacked different regions of Russia overnight. 23 were destroyed over Bryansk, 6 over Belgorod, 3 over the Kaluga region, 2 over Kursk. In the western part of Rostov region, a missile was also shot down. No victims, no destruction reported in the attack. What's the reaction so far? Russia has blamed Ukraine, but Kiev is yet to comment on this major drone attack. Ukraine, in fact, did say that its forces hit an S-300 anti-aircraft missile complex. Sometimes زلو إذا ما تقعد زي بسفع زبالة زجبر زلو بزعت وعرات متيوم كم زلون كتكمل لهم زلون بكل عينة من قدي كدو في فتنهم زلون حنتي ولا معرباويان دقفتي غازيتنيات يغونو كومنتيترز ناي بوليتيكا كردهم زيك على نغرت له انتاي استراتيجينا يوكرين انتاي كو غبرز فتنو زلو نابين مبصحيت علامه مستي زلوم حجرهم حران خبصو زخدو زلو بخمي كتحاحاز يخل كاب سي ان ان بي بي سنديكوني حنت بلستي ريبورت كبكمي زي ريبورت زي دما نزي ابعل بروفيسور جون مرشايمر زقبروا زلو كسمعوا خلهم تزبالة حبريتات رغبهم زلهم تزبالة حبريتات نركب كم زلنا غيركم سروا. This is very important information. زي بي بي سي ناب سي ان ان وال كم زعين الحبريتات خمس تقول كاي دلينيوم مغنياتها نصربهم سلا زغنه تزبالة حبريتات كابتم زبالة سبات كنت كل رغبان تخينات راي تكونات كردانا زغن سلازي ناي كوينات نزو كونات ناي يوكرين ناي راشان قد 3 عامات ጽቡቅ ጌር ዝከታተሎ ዝነበረ ኣብ 2000 ድማ ኤግዛክትሊ ነዚ ሕጂ ዘጋጠም ዝተነበየ ሰብ እዚ ፕሮፌሰር እዚ ሕጂ እንታይ ይብላሉ ነዚ ኩናት ክገልፆ ከሎ ስምዑ ሓንቲ ብሓንቲ እዚ ናይ ራሽያን ኣሜሪካን ናይ ኔቶን ሓንቲ ብሓንቲ ዝንበዮ ዝነበረ መፅሓፍ ዝፀሓፈሉ እዩ እዚ ዝበሎ ድማ ኩሉ ይትግበር ዘሎ ሰብ እዩ ሕጂ እውን ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ጌሩ ዘንብቦ ዘሎ ካብ ቅድሚ 2 ዓመት ጀሚሩ ነዚ ሕጂ ዘሎ ፅቡቅ ጌሩ እናንበበን ሓበሬታ ከብፀናን እዩ ሕጂ ከንታይ ይብላሉ እስከ ንስማዮ This foolhardy invasion put pressure on President Putin from the more nationalistic people around him, like, say, Dmitry Medvedev, former president of Russia, now deputy chair of their National Security Council, to get rough, to end this once and for all, to invade Kyiv, to do something. To me, that the Ukrainians did. Whatever the Ukrainians did, whoever was with them, it's still going on. Do you have an opinion or an understanding about who invaded Kyrsk? Well, it's quite clear to me that the Ukrainians did. It's quite clear what the units were, which brigades were involved, and roughly how many troops were involved. So I don't think there's much question there. The real So ካብ መጀመርያ ጀምሮ ለው ተቐንዳ ዘገድሰን እኳ ድሕሪ ኢለ እንደከረየኩም እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ መን እዩ መጥቃዕቲ ገይሩ ኣብዚ ኩርስክ ዝበሃል ሪጅን ናይ ዞባ ናይ ራሻ መን እዩ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ክብሎ ከሎ ኣብዚ እኳ ዲስካሽን ዘለዎ ይመስለኒ ምክንያቱ ዩክሬን እውን ባዕሎም ሓበሬታ ሂቦም እዮም ኢሉ ኤግዛክትሊ ዩክሬን ከም ዘጥቅዐት እቶም ብርጌዳት ኣብኡ ተሳተፉ ብኸመይ ከም ዝተገመፀ ኩሉ እዚ ሓበሬታ እዚ ዲስካሽን የለን ስለዚ እቲ መጥቃዕቲ ናይ ዩክሬን ሓይሊ ዝፈፅሞ መጥቃዕቲ ምዃኑ እዩ debate today is whether this was a smart move or not. I believe it was a remarkably foolish move on the part of the Ukrainians. And I think, by the way, if you look at the initial response of the Ukrainian bloggers, the Ukrainians who follow this war very carefully and are obviously pro-Ukrainian, they were shocked by the invasion. And the initial response, almost to a person, was that this was a bad idea. And of course, they were correct. But what's happened over time is that the West and many Ukrainian spokespeople have turned the propaganda machine on, and this is now being spun as a stunning victory for the Ukrainians. But it's no such.
እንታይ ዝብል ዘሎ ካልኣይ ሕጂ ዩክሬን እዮም ጀሚሮሞ ገለመለ እዚ ዝተመለሰ ሕቶ እዩ ተቐንዲ ሕቶ ግን እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ነይሩ ዝዕውዕ ፅቡቅ ስትራቴጂ ነይሩ ንዝብል ፅሉል ስትራቴጂ እዩ ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩ ዝብሎ ዘሎ ኢቨን እቶም ዩክሬናውያን ብሎገርስ ወይ ፀሓፍቲ ኣብቲ መጀመርያ ፕሮፓጋንዳ ናይ መንግስቲ ከይወፀ ከሎ መጀመርያ ፅላለ ዝመልኦ ስጉምቲ ምዃኑን ወላ ሓንቲ ውፅኢቱ ክረኣዮም ኣይከኣለ ነይሮም ሓቆም እዮም ድማ ድሓር ግን እቲ ፕሮፓጋንዳ ናራቲቭ ምስ ጀመረ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ይኹን እቲ ዩክሬን ከም ሓደ ፅቡቅ ወይ ከም ሓደ ዓብይ ዓወት ክገልፅዎ ይፍትን ኣለዉ ግን እቲ ቀንዲ ስትራቴጂ ሕጂ እቲ ሪስፖንስ ናይ ፑቲን እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ መጀመርያ እቲ ስትራቴጂ ጌጋ ከም ዝነበረ ገሊፁ ሰኒ ሕጂ ንመለስ ኣብዚ this offensive was going to take place. But you would think, given how closely the United States and the West more generally works with the Ukrainians, and given the intelligence capabilities that we have, we would have seen evidence of this coming. So I think that in all likelihood, we knew it was coming and we didn't stop the Ukrainians. Did this foolhardy invasion put pressure on President Putin from the more nationalistic people around him, like, say, So ካልእ ድማ ኣብዚ ንህዝቢ ከተሃልልሉ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ምዕራባዊ ሚድያ ብፍላይ ፖለቲከኛታት ናይ ኤውሮፓ ናይ ኣሜሪካን እዚ ዩክሬን ዝገበርዎ ሲ ሃንደበት ከም ዝነበረ ንሶም ይፈልጡ ከም ዘይነበሩን ከይፈለጥዎ ዝተገበረ ስጉምቲ ምዃኑ ገይሮም እዮም ዝገልፁ ዘለዉ እዚ ከዓ ኮምፕሊትሊ ናንሰንስ እዩ ምክንያቱ ሓደ ዩክሬን ከይነገረቶም ኣሜሪካ ክትፈልጥ ትኽእል ኢሉ ስለያ ሳተላይት ስለ ዘለዎ ምንቅስቃስ ናይቲ ሰራዊት ኦልሬዲ ኣበይ ከም ዘሎ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ክፍለጥ ዝኽእል ነይሩ ሃንደበታዊ ምንቅስቃስ ክኸውን ኣይክእልኒ እዚ እንደዚ ዝኣክል ዓቕምሲ ብሃንደበት ክኸይድ ከም ዘይክእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኩነታት ሃንደበት ከም ዝመፀ ገይሮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ሓሶት ምዃኑ ኣሜሪካ ክትፈልጥ ጉዳይ ከም ዝነበራ Putin from the more nationalistic people around him, like, say, Dmitry Medvedev, former president of Russia, now deputy chair of their National Security Council, to get rough, to end this once and for all, to invade Kyiv, to do something dramatic and from the Ukrainian perspective, catastrophic. Yeah, there's no question. እዛ ሕቶ እዚኣ ብተደጋጋሚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትዘውር ዘላ ሕቶ እያ እንታይ ትብል ሳ ድማ ስለምንታይ ፑቲን ዓቕሚ ከለዎ ዝሑል ግብረ መልሲ ዝህብ ዘሎ ስለምንታይ ኣመና ተጠንቂቑ ዝኸይ ዘሎ ብፍላይ እቶም ሞር ናሽናሊስቲክ ሃገራውያን ፖለቲከኛታት ይኹኑ ህዝቢ ናይ ራሻ ቁጥዐ ይፈጥረሎም ከም ዘሎን እቲ ህድእ ዝበለ ዝሕል ዝበለ ግብረ መልሲ ናይ ፑቲን ከም በዓል ሜድቨዴቭ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ዝነበረ ሕጂ ድማ ዴፒቲ ቸርማን ናይቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ናይቲ ሃገር ዘሎ ካውንስል ኦፍ ሴኪሪቲ ዘሎ ተደጋጋሚ ዩክሬን ብብርቱዕ ክረሙ ከም ዘለዎምን መጥቃዕቲ ክወርዶም ከም ዘለዎን ተሪር ስጉምቲ ክውሰደሎም ከም ዘለዎን ዘተ ሰላም ጠጠው ክብል ከም ዘለዎን ይዛረብ ግን ፑቲን ግን ከምቲ ዝድለ ቅልጡፍ ዝኾነ ብርቱዕ ዝኾነ ስጉምቲ ይወስድ የለን ስለምንታይ እዩ እዚ ንዝብል እስከ ፕሮፌሰር መርሻይመር ስማዮ Question that to Putin's right, there are a good number of people who think that up to now he has not waged the war vigorously enough. And what he needs to do now, given what a consequential development this is, I mean, here we have for the first time since World War II, a country invading the motherland. It's time to take the gloves off. I'm not sure that Putin would be smart to do that. I think if he's smart, he'll just continue to wage the war the way he has been waging it over the past 2 years. But what he does remains to be seen. Well, he must defeat and crush and remove. So እቲ ሕጂ ብዙሓት ከኣነ እውን ይከታተሉ ኣለኹ ብዙሓት ሰባት ነቲ ዘሎ ህድኣት ገዲፉ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ምክንያቱ እቲ ኩናት ካብ ኖርማል ደረጃ ሓሊፉ ንመሬት ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣጋጢሙ ዘይፈልጥ መሬት ናይ ራሻ ተወሪሩ ስለ ዘሎ ብርቱዕ ስጉምቲ ክወሰደሉ ከም ዘለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ፑቲን እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ እዩ ብሕጂ ኢና ክንሪኦ ይብል ኣሎ ፑቲን ግን ኣገይን ነቶም ምዕራባውያን ዓለም ሕጂ እውን ሾክ ገይርዎም ኣሎ ብርቱዕ ዝኾነ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘየለን ግን ቢዝነስ as usual ኣካል ስራሓቱ ግን ይጓየ ከም ዘሎ Move the invaders, no? Yes. I mean, the key to understanding what's going on in this war, and I cannot emphasize this enough, is the casualty exchange ratio. What is that? In other words, how many Russians are dying compared to how many Ukrainians are dying on a daily basis? It's talking about overall, not just in Kursk. Oh, absolutely. Right. Okay. This is a war of attrition. This is two armies standing toe to toe and beating the living daylights out of each other. And one side is trying to bleed the other side white and vice versa. And the question is, what does the casualty exchange ratio look like? And the Ukrainians who have less troops to begin with than the Russians. So you want to understand that they're starting at ኣብዚ ሕጂ ኣገዳስነት ብዘልዕሉ ኩሉ ግዜ ንነገራት ንሱ ብፋክትስ ወይ ከዓ ብክቁፃር ዝኽእል መዐቀኒ ክርዮ ዝፍትን ካብ ብስምዒት ወፅዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኩነታት እዚ ሓደ ካብቲ ክንርድኦ ዘለና እቲ ካዥዋሊቲ ኤክስቼንጅ ሬሽዮ ዝበሃል ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ናይ ሰራዊት ናይ ክልቲኦም ዝሞቱ ዘለውን ዝጉድኡ ዘለውን ወይ ካብ ውግእ ክወፁ ዝግደዱ ዘለዉ
بزحي ريشيو ناتهم وددر ناتهم من زيادة يخسرالو كتودادر كتكلالك تكوينات كما يكون دايو نعملت بوتين انتهي استراتيجي تقام كمزلو نخفلت نخقلت نمجلس تقام الله يزيا بأتا زي تقام الله زلو وينتا نزا ريشيو زي تقام زلو زي بروفيسور سو انتهينا نرزالنا يبلالو مجمرة يوكرين كجمر خلو سرايت وحد يزلوهم توق كجمر خلو كيت جمر خلو سرايت وحد كبراشان دا علي زلو كالاي عودة كنا زحلفة بزح سرايت كم زخسرون واحدنا سرايت عقات إمام كم زلوني زنكر لذا زي فاكتي بيزيو ولا تمينز تري ميرا ولا بي بي سي دي سي ان قرص على زبويو يوكرين حسرتنا سرايت كم زلوان قال مفتاح قبر له تاسوار كتبات خليقه ناي سبقن مفتاح تركب هاي كالتنا الله سلازي ناي اسوار صقم زل ناي وتحضراو عقمي وي وين قصر وتحضرات وحيدوا زلو هاجر تعنت دما ريلاتيف لعب هاجر تزماد ازيو عب هاجر سراويت دما بزح زلوي اجي اكمزي مخاتوغكا ورفترشن يزبال درجا مدمساس مقنزاو ناي مقناقنتخا برتع زخونه محمشاش كتوردل لك زبل عينت مينتاليتي وي تحساسبا زلو كبيد اصوارن رقيق زخونه استراتيجيتاتن زفصملو زلو كيناتي جنفصم انتاي من يزعوت زلو بخمس منقد تاريخه The disadvantage in this war of attrition, the Ukrainians are suffering much greater casualties. And the question you then have to ask yourself is, if Ukraine sends its forces into the Kursk area, are they going to alter the casualty exchange ratio in any way? In other words, to put this in slightly different terms, what's the Ukrainians' theory of victory here? How does going into Kursk rescue the desperate situation that they're now in on the battlefields in the eastern part of Ukraine? And in fact, if you look carefully at what happened, if anything, the casualty exchange ratio has shifted even further in the Russians' favor as a result of going into Kursk. Now, you say to yourself, why is that the case, John? Well, first of all, the Ukrainians basically invaded territory that had remarkably few Russians in it. So they didn't kill lots of Russians in the process of conquering this territory. Furthermore, once the Ukrainians get into this Russian So بحتر زبالنا تكونتات بسفحيو زغلص زلو انا كن حتر عبي لك بكم تايز بزلو زكونتات زي مجمريا يوكرين بزح سراويت واحد خمسة لوان ابت كاجواليتي ريشيو دما زياده سبسكم تقعد ان إنا تفلت خلو اتزغبرو متقعتين توسيتكا ابز ريشيو زي ابز كاجواليتي اكسشينج ريشيو زبال انتاي لو تكمص يخل دحر الكايو مليسو نتزنبر الريشيو نتنا يوكرين موتن مقدال سراويتن مليسو اغانينو سلمتاي ኣብቲ ዝኸድዎ ዘሎ ቦታ መጀመርያ ሰራዊት ናይ ራሻ የለናው ኣይነበረን that's why ድማ ከጥቅዑ ኪሎም ስለዚ ብዙሕ ሰራዊት ናይ ራሻ ክቐትሉ ስለዘይክእሉ እቲ ሬሽዮ ክቕየር ኣይክእልን እዩ በንፃሩ ኣብቲ ዝኸድዎ ዘሎ ቦታ ዩክሬን የጥቅዑ ስለ ዘለዉ ድፋዕ ስለ ዘይብሎም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሒዞም ይኸዱ ስለ ዘየለዉ ራሻ ካብ መጀመርያ ብኣየር ሱፕሪዮሪቲ ስለ ዘለዎም ብኣየር እዮም ክምክትዎም ፈቲኖም ስለዚ ዓበይቲ ነፈርትን ግላይደድ ቦምብን ሒዞም ካብ ርሑቕ ነቲ ሰራዊት ምንቅስቃሳቱ ብሳተላይት ናርኣዩ ብዙሕ ዕንወት እዮም ኣውሪዶም ብዙሕ ሰራዊት መይቱ ከም ዘሎ ናይ ዩክሬን ዝነገር ኣብቲ ቦታቲ ምክንያቱ ኣብ ቃልዕ ብዘይ ዝኾነ ሽፋን እሞኻ ኤሊት ዝበለፀ ሰራዊት ናቶም እዮም ተጠቂሞም ነይሮም ኣብኡ ዝበሃል ስለዚ እዚ መሊሱ ነቲ ናይ ዩክሬን ስትራቴጂ ውዱቕ ከም ዝኸውን ይገብሮ ምክንያቱ ውሑድ ሰራዊት ውሒድካ ክነሱ መሊሱ ሰራዊትካ ከም ዝጉዳእን ከም ዝመውትን ምግባር ንኸምኡ ስለ ዘቃልዖም ዝነበረት ስትራቴጂ ዝብል ዘሎ ንመለስ ሕጂ ኣብቲ ሪፖርት ፅንሒ ኢልና ክንመፃ ኢና እዚኣ نقص لابتي أزيك برزلو مدقات سبرو زلو Or the old V1s, suicide drone. And the Russians, if they say they've brought them down, they probably have. Of course, they've got to fall somewhere, and the chances are they will have done some damage, although there are no deaths reported. But from the Ukrainian point of view, they have the effect in Moscow of closing the airport. And that, again, for a while, and that brings home to the Russian people that this is war. You know, you can't insulate yourself from this. And that's the message that the Ukrainians are trying to send out. They know most of these drones won't get through, but سنتايم زبل زلو تزقبر زلو متقعتي ولا وقا كم تراشا زبلتو ولا حدا كلن كودغوان تقالو نتي ريبورت ناي راشا جن ناي ريبورت ناي موسكو مالتيو نستوسن غزي كم زعص غيرمو سلازي تملخت دماني حزب راشا زوكينات زي نابوم كوت كمص مخانو كوينات كم زلوم حزب راشا صبو غير يتفلط اب كوينات كم زلو ترايدي كونسي اتي ناي نيتو ناي امريكان حيلي اب رحوق زي كون اب منغاغوم مصي كواغوم كم زفتن زلو بنصارو بزحات تنتنت بوليتيكا نزي كونتات بخمير يمو بوتين بزح سراويت نخركب يحجزوا له مغنياتو تتوق ابتي مريتهم سلازمزه اتقدم بنيتون بامريكان زحجاز يوكرين زواقعنا زلو كبلو خلون لومي سراويتن تدروناتن اوشت عدم مزي كتقعم كجمر كلون باي ذا واي فلاديمير بوتين ابز حلف معالتاتنا بتشينيا زبال هذا الريجن قدم
ፑቲን ናብ ስልጣን ክመጽእ ከሎ ኣብኡ ዓብይ ግብረ ሽበራዊ ወይ ከዓ ንምንጻል ናይ ቸችንያ ተባሂሉ ብሲአይኤ ናይ ኣሜሪካ ዝተወሰነ ዓብይ ውግእን ምንቅስቃስን እዩ ነይሩ ፑቲን መጽኡ ነቲ ውግእ ኣብኡ ዝነበረ መሪሑ ነታ ራሻ ክመቕላ ዝደሊ ዝነበረ ሓይሊ ሰይሩ ሎሚ ቸችንያ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩሉ ሓደ ዲቕ ዝበለ ኣካል ናይ ራሻ ኮይኑ ዓብይ ክብሪ ኣቀባብላ ተገይሩሉ ብዙሓት መንእሰያት ድማ ካብኡ ሰራዊት ክኾኑ معات ስእልታት እዩ ዘሎ ብዝኸምፅኦ ስለዘይክል معات ሰራዊት ዝኾኑ ካብኡ ድማ ወለንታውያን ሰራዊት ሒዙ መፅኡ ኢሎም ሰብና ተዘራረበ ከለውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር ቀኒት ቪድዮ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ መሊሱን መሬትኩም ትውረራላ ዓድኩም ትውረራላ ንዓድኻ ንምትሓን ተበገስ ንዝብል ድምፂ ህዝቢ ባዕሉ ናብቲ ግንባራት ንክኸይድ መንእሰይ ናብቲ ግንባራት ንክኸይድ መድረክ ፈጢሩሉ እዮም ዝበሃል ዘሎ ዛትስ ዋይ ፑቲን ድማ very strategist ስለዝኾነ ነዚ ኩነታት እዚ ብጣዕሚ ይጥቀመሉ ከም ዘሎን ብሚድያ ገይሩ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ወይ መንእሰይ ናይቲ ሃገር ገሊኡ ብወለንታ ይመፅእ ነቲ ብወለንታ ዘይመፅእ ድማ ነቲ ብፍላይ ኣብ ገጠራትን ፅቡቅ መናብሮ ዘይብሉን ብጣዕሚ ፅቡቅ ደሞዝ ገይሩሉ ስለ ዘሎ ነቲ ውትድርና ብዙሕ ሰራዊት እዩ ዝረክብ ዘሎ ስለዚ ፀገም ናይ ሰራዊት ከም ዘይብሉ ራሻ እዩ ዝነገር ፑቲን ፀገም ናይ ሰራዊት ከም ዘይብሉ እዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ነቲ ስምዒት ናይቲ ራሻውያን ኣብ ዓድኹም መፂኹም ትውረሩ ኣለኹም ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ዛንታታት ዝደግም ኩነታት ይፈጥረሎም ስለ ዘሎ መሊሱ ነቲ ናይ ፑቲን ኣካይዳ ከም ዝድግፍዎ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ If one or two get through, they score the point, and they inconvenience ordinary Russians in Moscow who pretend this isn't really happening. That's really interesting, because in a way, I guess, the only way you... Novoshakhtinsk, which is in Rostov, but that it could not yet confirm if it was destroyed. This month itself, Ukraine has increasingly taken the fight to Russia first, with a surprise incursion in Kursk, an assault that has now entered its third week. It's also important to note here that the attack took place on a day when the Russian President Vladimir Putin held a meeting with the... بتمساسا لازم تكعت زي أب ماس معلتن أب كمي جزيان تخايدو بريزيدنت فلاديمير بوتين مس برايم مينستر ناي تشاينا بريمير ناي تشاينا أبزر راخبولو زنبرو جزيه كم استجبره زخا كسع كندي نمس يا زعت قصبات مخانم نزي زمدنا نايزين كل التهجرات نمبراس نزي نجار زخد جورة غل حنت أمريكا عبي موتيفيشن الله أمون جزيهم كل التهجرات الركبات كتبتكو زي تجبر نجارية بالله من البعد كم قال له حليف وما تقعد تزجبر ما راح ناي تشاينا كهرمو فتينهم ويون راشا خمس جيرات بهيلو تعال نجار كفتر كم زغل تجمع أمون جزير هجرات مفتار تجبر زلا كون كم زغل يزنجر بحفشاجن تشاينا أكمزي مدب كلا أكمزي جزية خلو زعبي حلافنا تدحرت بريزنت زعبي سلطان زلو ناي تشاينا يزي بريمير بفلاي نقط أبا ناي قطبا حلافي زمتي زلو ناي تشاينا سلازي أمون قراشان تشاينا زخي زلو قطبا مليسهم كعمقو هم زلو زلون نا أمريكا كي حكار دهيبو نبوتين دما بوقت راي كي حلاخ زي دما ناي أمريكا دك أصلي تخلي وازلو ناي أوروبايان دك أصلي تخلي وامزلو بوتين أبوقت راي كشمم نادلي وخلو أبكو تبادما كدمي نزي بريمير ناي تشاينا نبتعد متي قالوا نسابي نيرو بوتين أب أذربيجان نيرو أب أذربيجان ترغيبو نا أرمينيا أذربيجان ناي سلام شمقلنا نخقبرو شمقلنا نعونجيرو كابو يتمليسو سلازي he is trying to manage عبو وقال لوغن at the same time قطبا ناي تهجر شركنات ناي تهجر صلوا ناي تهجر بريكس بهالغميد نكخيد التكوينات ملو بملو أتوكرو سيدنا تهجر كيدا كسا نبكال معازن كتمت أبرتع زخون سرح كم زركب زراعة زقا هذا كابتن أمريكا نستراتيجينا تهم زي سرح زقبرو visiting Chinese premier in Moscow. Meanwhile, Russian users of Telegram and WhatsApp experienced trouble accessing the messaging applications as a result of the disruption of the State Communications Monitoring Service, which is said to have been caused by, quote-unquote, Distributed Denial of Service Attack, DDoS. The service said that the attack had been repelled and that the messaging networks were working normally again. Russian media said other sites, including Wikipedia, Skype, and the social media platform Discord, had also been affected. كمون سايبر اتاك قاعدين بخمس نبرة سلازي تي كونتات بكل من قدي زجبر زول ما تقعد مخانون إذا كونات زي دوب زي بلو سفه زخانة كونات بكل من قدي بزرقة تكنولوجي استسنية كونات غيات كم زلون أوروبا أمريكان دما عقلهم ناس أبابهم يخيط كم زلون كل التنقرات كريكمي حنت نقرأ اللابزي بحبريتا زي بلنا زا فيديو زيارة يوا انتهي تريد لهم مسيلكم زي أبشن شعات 2 4 شعات جميرو اتنيتز بهال الله ينسحك على كونات عالمي قيمو
من ينيرن تنابالات أبتغزية تندريلنا UK فرانس برتغال طليان جرمن تركي زياتهم ينيرهم غريق زيهم ينيرهم أبزي من توسيق لهم ترينا جرمن هاي نبرن كم جرمن سلز قومز كنتات زي دحر جرمن دحر كالا كنت علم مستودد دحر سو سنة جزء جرمن يحوسهم مالتيو معراب جرمن أكالو نيرو تي بلجيوم نيدرلاند دنمارك لما نيرو مالتيو نوي عمتات زي جنبار زي كم زل لو يزغلت نيرو ولا حنتي لو طينا برون زي نيرو تنيتو زبال ما أسي زكونتات تغير جميرو سلامتاي زكونتات تغير جميرو نزبل جن we have to be careful نزنا جرزي كعبتو خايم زفتنو كفلتو خايف فتنونيم نزا حبريتا زغفلتو نايفلتنيم ريو كابتسان حدا نيجي جمر تلوتي already كابتسان حدا انتاي كجبر فتينا تسان حدا تسعة تي حبر السوفيت كله كابزيا بوتازي أمريكا مبسعات يعتلهم يا كابزي بوتازي زخون نجار كجبر كم زي يكونون كل نجار كم زل لو تطاو كل مخانو ولا حنت لو حنت إنش حنت سنتيمتر وهم خدوا خم زي بلهم نجيرهم ما منيرهم مبسعنا أمريكا من راشا زنبرة مالتيو الجنراي كما يقتلوا دحريو تي قيح زلو ريوه حبر السوفيت زنبرة يقيح زنبرة حبر السوفيت زنبرة يوكرين نيرو بيلاروس نيرو ليتوانيا نيرو زماسيو اب تسعة حدا جينا ناتنتو ناتنت اب تسعة زنبرة مالتيو ليتوانيا لاتفيا استونيا زبالة زين كلها أكال ناي حبر السوفيت زنبرة شعوتن حبر السوفيت مسودقة تنهجرات زياتن ناتنا تاني رحمة مالتيو شعور أيوة تنيتو خميلي أسفح فعله كميلو درو تي أوروبا حبرت زبالي سماياو درو يدلنا يوروبيان يونيون زبال كاب تسعر همشنا بيلو كجي مرسل زنبرة تي أوروبا حبرت ويكا كدانا أوروبا تباهيلو partnership for peace زبل شم وسيلو كميلهم أكالات نايتي نيتو كهوني جميرو مالتيو يغزل التستور رأيوه 9798 نابلي غيد شعو تنيتو ما أسي جمر كما يجي رأيوه نا بولندن نا بكلا ناتيو تنيتو نا غزالي نا بيوكرين رأيوه نا برومينيا نا بلغاريا نا بإستونيا لاتفيا ليتوانيا منيو تزيادة نا براشا غريب راشا كتور تفتن دا لازبل التنيتو زبهالي من راشا كقوبت أزدل زلو بيمانا بتساقامان متيو كل تحيلتات تاونكو يوكرينيا تاريفا زلا تا يوكرين تبعال ريوة السيامبر اتكال كله زبهال زلو كاب حق زرحاق مقانو يوكرين مني زيادة متيو هبتبوتانا تكونتات كي فترة خيلو نزيجيرنا هنريو كنكلالنا أقدا سنزلو حبري تايزي لذي راشا كم تقبر زلا كتسفح فتفتن زلا نو اتم نيتو زبهالنا يوقع حيلي نسيا أسفح في حين راشا أبا فينش عمتي نيكولو روات واراتو كقد فتن زلو نيتو هنو بالكالنا دما أمريكا مالتيو كال حيلي يلن أبزي بتمساسالي كال حدا عب مراحاتي لو بأوروبا من البات نتاعنا شو نقول أقبر خلص كنسمع. Said it's just the first stop of Prime Minister Modi's trip. The next is Ukraine. He will leave for Kiev tomorrow evening. And the world will be watching this visit. One, because it's unprecedented. Narendra Modi will be the first Indian leader to visit Ukraine, the first ever. And reason number two, because of the timing. Prime Minister Hindi Narendra Modi na Poland amajilo magesha zikha أبز حلف أوان ناب روسيا ناب فلاديمير بوتين تراخيب خمسة نبرة ذكر كوينو بزح بيزنس ديل سكيرو ماتيو بزح نقفي تاوري دواني رجرما ناب بولند غيرو ناب يوكرين كي تخين كبولند سلت غيد ناب بولند غيدو بس مرحتنا بولند تراخيب له دحري دما ناب يوكرين كيدو نتوكن نتات كرغبي يزوكن نتات زي ماجشاناي ناريندرا مودي ناب نتجي اتزقرب كنتات يزبلك زقرب كنتات دحن نشي من اسمعي كنغربكم war has shifted. It is now being fought on Russian land. Kiev is ramping up attacks on Moscow, and Prime Minister Modi's visit comes right in the middle of it. Take a look. These are Ukrainian forces pounding the Russian military. The fighting is happening in Kursk. So, أبزو قريتنا زلنا سرعتنا روسيا سرعتنا يوكرين أمريتنا روسيا أبزو قبل ما تكعتب سفية مزاريو توج قريتنا كان رأيكم أين خلينا ناس لزغل كلون زلوا بزحنا قرات قريت أتي تعستون نما مهارك خلنا الناس غلط رايم برتي قد أسكينات كلامله يخل كل ويم الشانل لكم أفكر لينهم so anyway نتايجي زي نهندي برايم مينستر نب روسيا أبزو خدلو أمريكا كم حسم تقايماتهم تزعيفاتهم تزاريبان نقيفانيا حجي ناريندرا مودي ناب بولند خيكلو ناب يوكرين خيكلو جن راشا يتزاربنيا مغنيات راشا هجرات دبلوماسي قبل 5 لوانن
ሃገራት ንረብሐን ክሰርሓ ከም ዘለዎን ሪስፔክት ኣለዎ ኣሜሪካ ሪስፔክት የብላ ኩለን ሃገራት ግዙኣት ናታ ክኾኑ ኣለዎም ንሳ ንራሻ ከተውድቃ ትደልላ ምስ ራሻ ዝኾነ ርክብ ክግበር የብሉ እዚ እቲ ፖሊሲ ናቶም ንሕና ድሌትና ንገብር ካልኦት ሃገራት ግን ካብ ናትና ፍቃድ ወፃኢ ካብ ናትና ረብሓ ወፃኢ ወላ እውን ንረብሐን ዝሕግዘን እንተኮይኑ ክገብሮ የብላን እዚ ድማ ንብዙሓት ዓለማት ኣሰልችዎም ዘሎ ኣካይዳ ዳብል ስታንዳርድ ናይ ኣሜሪካ It is in western Russia. It's been at the center of Ukraine's operations for the past 2 weeks. They've captured Russian territory here, more than 1,200 square kilometers of it. And this includes 92 settlements. And the success in Kursk seems to have emboldened Ukraine. Today they launched an attack on Moscow. Yes, the Russian capital. It came under a drone attack. At least 11 drones were shot down over Moscow. This was one of the largest drone attacks by Ukraine, and the target wasn't just Moscow. This was a broader operation. Reports say Ukraine launched more than 20 drones. Most of them were detected over Moscow. At least 11 in all were detected over Moscow. 6 other drones were destroyed over Belgorod, 3 over the Kaluga region, 2 over Kursk, and another 2 over the Tula region. These drones were all destroyed before they could do any harm, and perhaps that was not even Ukraine's objective. These attacks were more like a demonstration of capability. Kiev has shown how deep inside Russia it can strike. It can fly drones as far as Moscow, and Zelensky is using this demonstration to put pressure on the West. He wants his Western partners to lift restrictions on their weapons, and this has been a long-standing demand. The West doesn't allow Ukraine to use a So እቲ ዕላማ ዝብልዎ ዘለዉ ትርጉም ዘይብሉ ዕላማ እንድዩ እቲ ድሮናት ክሃርማ ኣይኮነን ተኪስዎ ነይሩ ሓይሊ ናቱ ከርእዩ it's just BS ሓሶት ምዃኑ እዩ ንራሻ ንምዕናዊ ሰዲድዎ ነይሩ ኬፓቢሊቲ ናይ ራሻ ላዕሊ ስለ ዝኾነ ግን ተኣሊዎን ክኢሎም ኩሉ እቲ ሚድያ ነቲ ናይ ዩክሬን ናይ ምዕራባዊ ሃገራትን ሓይሊ ከንፀባርቕ ዝደሊ እዩ ግን እቲ ሓቂ ግን ንሪኦ ኣለና መን ሓያል ኣብዚ እዋን እዚ ምንጋር ዘድልዮ ኣይኮነን A lot of lethal weapons inside Russia. It is not allowed to use these weapons to strike Russia directly. The weapons are meant for self-defense, not offense. But Ukraine wants these curbs to be removed. It wants the ability to strike Russia with greater force. If partners removed all existing restrictions on the use of weapons on Russian territory, we would not need physical entry, particularly into the Kursk region, to protect our Ukrainian citizens in the border area and destroy Russia's potential. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኣፅዋር ናትና ተጠቂምና ውሽጢ ራሻ ንክሃርም እዩ ዝልምን ዘሎ እቲ ዕላማ ናቱ እንታይ ብዃኑ ሰብ ዝረሲዕዎ እዩ ኣፅዋር ትልምን ዘለካ ሃገርካ ናፃ ክተውፅእ ኢኻ እቲ ሃገርካ ድማ ቤላ ገይሮም ደፊኦምካ ኣትዮም ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ግንባራት ክትከላኸለሉ ዝግባእካ ትድፋእ ኣለኻ እቲ ካመን ሰንስ ስለዘየለ እዩ እሱ ዝደልዮ ዘሎ ንውሽጢ ራሻ ክዕኑ ጥራይ ምክንያቱ እቲ ውግእ እቲ ክዕወተሉ ከም ዘይክእል ተረዲይዎ ኣሎ እቲ ሪል ውግእ ንዩክሬን ከድሕን ኢሉ ዝኩሉ ኣፅዋር ዝሃብዎ ኣክንዲ ሃገሩ ከድሕን ዝፍትን ወላ ሓንቲ ጥቕሚ ዘይብሉ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ዘይብሉ ውግእ ዕንወት ኣብ ራሻ ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ እዚ ከዓ መን እዩ ከምኡ ገብር ዝኽእል መን እዩ ዕንወት ናይ ራሻ ዝደሊ ኣሜሪካን ኤውሮጳን እዮም ዕንወት ናይ ራሻ ዝደሊ ዩክሬን ኦልሬዲ ተወዲኣቶም እያ ክስዕርዋ ኣይክእሉን እዮም ከድሕንዋ ኣይክእሉን እዮም እንታይ ክገብሩ ፍትን ኣለዎ ሕጂ ንፑቲን ኣብ ዓዱ ከነዳኽሞ ክንክእል ኣለና ንድሕሪት ክመልሶ ኣለና ተተቅርፂ ናቱ ስለዚ ይኽልክልዎ ኣለዉ ገለገለ ተዋስኦ እዩ እዚ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝደልይዎ ራሻ ቭላድሚር ፑቲን ክደክም እዩ ከመይ ገይሩ ዝደክም ኣብ ዩክሬን ክትክምዎ ይከኣሉን ክስዕርዎ ይከኣሉ መሊሱ ይስዕሮምን ይደፍኦምን ኣሎ ስለዚ ነተን ዘለዋ ኣፅዋር ተጠቂሞም ኣብ ውሽጢ ትሕቲ ቅርፂ ናይቲ ሃገር ምትካም ኣገዳሲ ኢንፍራስትራክቸር ምዕናው ፑቲን እንታይ ግብረ መልሲ ክህብ ይኽእል ግን ትዕቢት ስለ ዘለዎ ምሳቶም ፑቲን ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክህቦም ከም ዝኽእል ፈልጡ እዮም ግን ኣይገብርን እዩ ንሱ ነቲ ኩነታት ክውድኦ ስለ ዝፍትን ዘሎ ኣብ ካልእ ነገር ክምዕብል ይደልዮ ስለዘየለ ስለዚ ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ጌም ይፅወ ዘሎ Russian territory, the first thing the Russians do is they bring air power and drones to bear to clobber the Ukrainian forces down on the ground. And because it is a Ukrainian offensive, the Ukrainian forces are out in the open and they're on the move. And they have hardly any air defenses. They have virtually no air cover. And the Russian Air Force and Russian drones are pretty much free to pick them off. And that's exactly what happens in the initial days of this Ukrainian offensive. So if መብዛሕቲ ግዜ ድሮን እንተሎ ወይ መጥቃዕቲ እንተሎ ናይ ዩክሬን ጥራይ ስለ ዘምፁና እምበር ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ክበክም እየ Stop pounding Ukrainian rear area facilities on the night of. ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ድሮናት ናይ ራሻ እዩ ራሻ ብብዝሒ መጥቃዕቲ ትገብር ዘላ ምዕራባዊ ሚድያ ሪፖርት ኣይገብሮን እዩ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ እያ ትገብር ዘላ ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ኣብ ኩሉ ክፋል ናይ ዩክሬን ብድሮናትን ብዓበይቲ ሚሳይላትን ፓውንዲንግ እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ነቲ ዩክሬን ዳትስ ዋይ ድማ ኣብ ራሻ ክፍትኑ ዝፍትኑ ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ትሕቲ ቅርፂ ንሲቪላዊ ዘይኮነ ነቲ ወታደራዊ ሎጂስቲካዊ ዕላማታት ዝበልዎ ከም ሕሱም እዮም ዝሃርምዎ ዘለዉ
Russia. August 20th, a new wave of Russian strikes destroyed targets in different Ukrainian regions. As usual, the Air Force of Ukraine lied about another fake victory of the Ukrainian Air Defense Forces. They allegedly destroyed 25 out of 26 Russian Drone missiles that targeted the attack. A large fire broke out in the area. At least 6 explosions thundered in the Kelminsk region, where Russian strikes targeted the local military airfield, a logistics hub used by the armed forces of Ukraine for the transfer of military equipment. እቲ መጥቃዕቲ ናይ ራሽያ ድማ ዲፕ ውሽጢ ኣትዮም ናይ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ቦታ ምሽ ኣብቲ ግንባር ናይ ምብራቅ ዘሎ ዘይኮነ ምዕራብ እናኸዱ ኣብ ኩሉ ቦታታት ብርቱዕ ዝኾነ ነቲ ወታደራዊ ዕላማ ይጥቀምሉ ኣለዉ ዝበልዎ ዕላማታት ኣብ ምዕራብ ብጣዕሚ A large fire broke out in the area. At least 6 explosions thundered in the Kelminsk region, where Russian strikes targeted the local military airfield, a logistics so ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤቭሪቲንግ እቲ ታርጌት ናቶም ወታደራዊ ዕላማ ናይ ሎጂስቲክስ ድዩ ናይ ኣፅዋር ድዩ ገለ ነገር ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ዘለዎ ቦታታት logistics hub used by the armed forces of Ukraine for the transfer of military equipment was destroyed by Russian precision strikes in the village of Katilva in the Poltava region. The city of Pavlograd in the Dnipropetrovsk region came under at least 2 Russian. እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ እቲ ቀጠልያ ኮይኑ ዘሎ እቲ ራሽያ ተኣትዎ ዘላ ኣትያቶ ሒዛቶ ዘላ ቦታ እዩ ሕጂ ድማ ብኩሉ ግንባራት እውን ይደፍቖም ዘለዉ ክንርኢ ንምንታይ strikes. The city is another large logistics hub which provides military supplies to the Ukrainian groupings in the Pokrovsk and Ugledar directions in the Donbass. Explosions thundered in Kremench, including on Ukrainian energy infrastructure facilities. More Russian strikes were reported in the Ukrainian capital Kiev. The local Ukrainian authorities confirmed Russian strikes in the Vinnytsia region. They claimed that at least 2 Russian drones struck some targets in the area. Thus, the official claims denied reports released by the Ukrainian military about the number of Russian UAVs destroyed by the Ukrainian air defenses last night. Russian drones and missiles are also pounding Ukrainian forces in the tactical rear in the war-torn regions, including in Sumy, where the Ukrainian military command had accumulated large forces for operations in the Russian Kursk. ኣብዚ ኣጥቃ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ዘሎ ናይ ራሽያ እትዮሞ ዘለዉ ኣብቲ ጥቁ ድማ ኣብዚ ሱሚ ዝበሃል ከባቢ ዩክሬን ብዙሕ ሰራዊት ኣኪባ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ድዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ወይስ እንታይም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ነባዴኖስ ግን ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብ ኣኪቦም ከም ዘለዉ ተስዋይ ድማ እቲ ብኣየር ይኹን ብሚሳይላት ከም ድማ ብድሮናት ዝግበር መጥቃዕቲ ናይ ራሽያ ብብዝሒ እዩ ኣብዚ ቦታታት እዚ ዝሃርም ዘሎ ስለዚ ብጣዕሚ ብሩታልን ሓደገኛን ኩናትና ንርኢ ዘለና ከምዚ ዓይነት ጭካነን ሓይሊ ዘለዎ ኩናትን እውን ተራእዩ ይፈልጥን ኣብ ዝሓለፈ I don't know, maybe ድሕሪ ካልኣይ ኩነት ዓለም ከምዚ ዓይነት ብርቱዕ ተገይሩ ዝፍለጥ ኣይመስለንን ብጣዕሚ ሓደገኛ ኣፅዋር እዩ ዝፈስስ ዘሎ ኣብዚ ቦታ region. Dozens of explosions thundered in Ukrainian border areas. Meanwhile, the Russian army continues successful offensive operations on Ukrainian front lines. Another strategic victory was achieved in the area of Tadetsk. On August 19th, the Russian Ministry of Defense officially confirmed control of the village of Artyomovo, formerly known as Zatalizna. After a large Ukrainian stronghold was destroyed nearby, the Russian army took control of New York. On August 20th, Russian forces completed the mop-up operation at the local phenolic plant. The Russian Defense Ministry confirmed full control of the town. The town, renamed New York by the Kiev regime, became Novgorodska again. Russian offensives do not stop in this direction. Russian forces already gained a foothold in the center of Nilepovka, located nearby. Meanwhile, the Russian assault begins in Tadetsk, which will definitely be renamed Zerzhansk soon. Russian gains in Tadetsk. So, ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ኣብቲ ሪል ዓውደ ኩናት ራሽያ ብዙሕ ትደፍእ ከም ዘላን እዚ ድማ ናይ ራሽያ ሚድያ ዘይኮነስ ምዕራባዊ ሚድያ ቀፃለ ዝዛረበሉ ዘሎ እዩ ነቲ ናይ ዘለንስኪ ስትራቴጂ እውን ብብዝሒ ዝቃወምሉ ዘለዉ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ቀንዲ ዓውደ ኩናት ንዑ ገዲፉ ኣብ ካልእ ዕግርግር ብምኻዱ Zelensky wants to intensify the attacks on Russia. This means only one thing, a bigger clash in the coming days. Moscow is certainly preparing for it. It is sending more troops and military assets to the border regions. Locals here are getting warnings, like this one. Russians near the Ukrainian border have been asked to stop using dating apps. Apparently, they compromise safety, dating apps. Moscow believes that Ukrainian forces are also using the same apps to gather intelligence. So the locals in Russia have been asked to stay away from them. Out as a result of this drone attack. Being here on the broadcast, I have to ask you first for your initial reaction to what we are seeing playing out. As a result of this drone attack, we've seen, of course, Russia blaming Ukraine. On the other hand, we've seen the reaction from Ukraine talking about that attack on the missile system. Yes, indeed. This is a second such occurrence in Moscow, a second such attack on the capital. Yeah, nav John of Milas.
anything, the Ukrainians are suffering greater casualties than the Russians by a big distance in this Kursk offensive, which is just contributing to the overall problem they face in this war. I'm going to ask you what the actual casualty ratio is, but before we do that, I have to play this. This is President Zelensky 2 days ago crowing about the momentum he now has from the invasion in Kursk. Chris, number 12. All of us in Ukraine need to act as unitedly and effectively as we did in the first weeks and months of this war, when Ukraine seized the initiative and began turning the situation in favor of our state. We have done the same now. We have once again proven that in any situation, we Ukrainians are capable of achieving our objectives, of defending our interests and our independence. So ከም ድሪዮ ዘለና እቲ ዘለንስኪ ነቲ ምዕራባዊ ሚድያ ብዝተፈላለየ ብሲኤንኤን ቢቢሲን እናገበረ ኣፅዋሮም ንክሰድሉ ደገፎም ንከየቋርፁ ብፍላይ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክዕወተሉ ዝኽእል ቲዮሪ ንሱ ከይመፀ ገለ ነገር ክንገብር ኣለና እንተደየለ ድሕሪ ምርጫ ክንርሳዕ እውን ንኽእል ኢና ቦግያና ክንጓሓፍ ንኽእል ኢና ዝብል ፕላን እውን ኣሎ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘለንስኪ ክሃድም ከም ዝኽእል ቦርሱ ጠርኒፉ ዘሎ ሰብ ምዃኑ እውን ይንገር እዩ Yeah, I mean, you use the word momentum. What does momentum mean? They gained momentum. What does that mean? Who cares whether they gain momentum? As I said to you before, I want to know what is the theory of victory. My view is this is a war of attrition. How does this contribute to improving Ukraine's situation in a war of attrition? And the answer, it doesn't. He has no good answer as to how this operation in Kursk is going to work to Ukraine's advantage. That's where we are. His cheerleaders in America. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዘለንስኪ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ሓሶት ምዃኑ ሳክት ዘረባ ንምፅብባቕ ዝጥቀመሉ እምበር ዝኾነ ይኹን ነቲ ኩነታት ክቕይር ዝኽእል ኩነታት ከም ዘይብሉ momentum ወይ እውን ከምዚ ንክደፍኦ ሓይሊ ከም ዝረኽቡ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን እዚ ኩናት እዚ ድፋዕ ሒዝካ ኣፅዋራትካ ሒዝካ ሰራዊትካ ሒዝካ ትታኮሰሉ ንነዊሕ ትዳኸመሉ ትጨፋጨፈሉ ኩናት እዩ war of attrition እዩ ዝበሃል ኣብዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክሕግዞም ዝኽእል ስትራቴጂ ተይልካ ድማ ክሳራ ጥራይ ከምፅ ዝኽእል ኣብ ቃልዕ ሰራዊትካ ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣቱ ምግባር እዩ ኢሉ And you'll see two of them in a minute claim that he can now negotiate the exchange. This sounds ridiculous even to say, but this is what they claim. The exchange of Kursk for the exchange of the Donbas. I can't imagine Putin even considering that. You're right. This is a laughable argument, and it's exactly what you would expect, from people like Lindsey Graham and others. They make these sorts of arguments all the time. Meanwhile, Ukraine continues to suffer defeats on the battlefield and is going to end up suffering a catastrophic defeat. ገለ ካብቶም መጣቃዕቲ ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ሊንሲ ግራሃም ዝበሃል እንታይ ይብል ነይሩ ነዚ ከርስክ ዝበሃል ሒዞሞ ዘለዉ 200 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ዝኸውን ስፍሓት ዘለዎ ቦታ በቲ ዶንባስ ዝበሃል ከባቢ ኣዝዩ ዓብዪ ዝኾነ ቦታ ክቅይርዎ ዲስካሽንስ ክጅመር ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ብፍፁም ሕፍረት ዘይብሎም ኣብ ተግባር ዘይተመርኮሰ ዕሽነት ዝመልኦ ዘረባ ከም ዘለዎም እዮም ዛረቡ ዘሎ ኣሜሪካውያን ክልቲኦም ድማ እዚኦም ዛረቡ ዘሎ What is the ratio of deaths between the two countries? Is there a number? Do we know what it is? Is it 5-1, 3-2? Well, it's very hard to get a solid number because neither side gives official casualty figures. The Russians do talk about how many casualties there are on the Ukrainian side, but we can never be too sure or too certain how reliable those numbers are. Look, in a war of attrition, the key killer on the battlefield is artillery. And by almost all accounts, the Russians have somewhere between a 5-1 and a 10-1 advantage in artillery. So let's be conservative and say they have a 5-1 advantage. Furthermore, the Ukrainians themselves say that over 80+% of the casualties suffered in this war on both sides are the result of artillery. So if you have a situation where one side has a 5-1 advantage in artillery and 80% of the casualties on both sides, just use those numbers, right, is inflicted by artillery, that tells you the side with all that artillery probably has somewhere. So ተመልሲ ድማ ሞት ናይቶም ክልተ ሓይልታት ክረአ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣሜሪካን ኤውሮጳን እንታይ እዮም ዝብልዎ ሚድያናቶም ሰራዊት ናይ ራሻ ይረግፍ ከም ዘሎ ተሓቂ ግን በንጻር እዩ ዝብል ዘሎ መብዛሕትኡ እቲ ሞት ዘጋጥመ መራሕቲ ናይ ዩክሬን ክዛረቡ ከሎ በቲ መዳፍዕ ወይ ከዓ በቲ ኣትሪሽን ዘጋጥም ዘሎ ምዃኑ በቲ ኣርቲለሪ ኣብቲ ናይ ኣርቲለሪ ድማ ራሻ ኣዝዩ ኣብላልነት 5-1 ኣብላልነት ከም ዘለዋ ስለዚ 80 ሚታዊ ሰብ በቲ ኣርቲለሪ ዝመውት ከሎ ራሻ ድማ ዝለዓለ ኣብላልነት ኣለዋ ስለዚ ዝበዝሐ መን እዩ ዝመውት ዘሎ ዝጉዳይ ዘሎ ዩክሬን እዩ በቲ ንሳቶም ዘውፅዎ ዘሎ ካልኩሌሽንስ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ጥራይ ግን ነዚ ክዛረቡ ኣይደልዩን እዮም እቲ ሓቂ ግን ዩክሬን ከም ሕሱም እያ ትህሰ ዘላ መን ግደሰላ ግን እቲ ኩናት ንረብሓ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ክሳብ ዝኾነ ክትቅፅል እያ
نايلومي أرستي كنا وحنا أبص خدي أنا هوب سلام قصانة عالمنا خورد زوكينات زيت توزب له من قدنا في تردما أي وتر تمنيتنا صلوتنا خوني جبنا قبل كنا لو معرس أبص خدي أبكالك سابن الرغب نحن كنا بلاكم تطبقوا مزيا لبوا كتفكم يقول زي لبوا أقداس الناس لزلوا نتكلم أبزي معبول عالم تسديدنا نزلنا أقداس حبريتا خبكم إيه وصر حادي أوروبا يكون أمريكا كالوتون زي جنات ناتهم ويكورات ناتهم دوكمنت ناتهم هزيت دلاين زدم عسل زغونه نعون غنحز كل زك على لنا نقبر لنا كنقوايد مالنا وصر خلته أبزن هاجرات زياتن فلو يعدلنا انفستمنت ناي ستوك ماركت ناي كريبتو ناي كالد بحسر زبالة بقلل زبالة أبكال كل رهبة زين غنعدل لنا سلازي فليتنا تماهيرنا كنت كعمل لهم قايل لنا وتر سلسة دما زين هاجرات أزي بلوس ما يتمرت عدلات هاللون ورقص لزلنا نتي تمرت أو عدلات كنت كعملن فتن انت زي اللي دما بعيني انترنت ديرنا زلينا فلتت حيزنا نمزعي دلوات كنكون لنا نزك حق البروجرامات لنا أعطيهم تطعموا لي بلاكم. Thank you very much.